Burundi ariko ubu ni muke muri Amerika niyo ngiye kuba ntuye. Wow, ugiye gutura muri Amerika na famille yawe yose cyangwa? Oya, ngiye gutura muri Amerika ariko umwana n'umugore musize muri Afrika. Nibikunda nabo bazonsanga. Wow, Imana ishimwe cyane. Hanyuma ngoga kuba ugiye gutura muri Amerika wumva umerewe ute, wabyakiriye gute? Kubera kuko Amerika irusha Afrika ubuzima bwiza, amaronko, amafaranga, kubaho neza kuruta kubera impamvu z'akazi ubu ukora ugabona amafaranga. Nabyakiriye neza cyane kandi nibyishimo mu mutima wanje. Yego. Ntagiye kitagiriye rezo tajoro ridaca harungo bwababwije kuri wewe witegure ko mbuca wa munsi wawe wategereje dore kugezeho. Yes, inshuti za King Pass TV ndetse n'inshuti za Iwacu Online TV tubaye ikaze nk'uko mubibona twaje kwerekeza umuvandimwe Ngoga Prince akaba agiye kwerekeza mu mahanga. Ngoga, karibu. Amakuru yawe? Ni sawa cyane, murakoze. Ko tugusanze ku kibuga cy'indege ugiye? Ndimutse nari nsanzwe ntuye mu Burundi ariko ubu ni muke muri Amerika niyo ngiye kuba ntuye. Wow, ugiye gutura muri Amerika na famille yawe yose cyangwa? Oya, ngiye gutura muri Amerika ariko umwana n'umugore musize muri Afrika. Nibikunda nabo bazonsanga. Wow, Imana ishimwe cyane. Hanyuma ngoga kuba ugiye gutura muri Amerika wumva umerewe ute, wabyakiriye gute? Kubera kuko Amerika irusha Afrika ubuzima bwiza, amaronko, amafaranga, kubaho neza kuruta kubera impamvu z'akazi ubu ukora ugabona amafaranga. Nabyakiriye neza cyane kandi nibyishimo mu mutima wanje. Yego. Okay, urakoze cyane. Ngoga umaze imyaka itari mike hano i Burundi. Nuruye rwibutso waba ukuye hano i Burundi utazibagirwa? I Burundi naje Burundi ndi mutoya, ndahakurira, ndahatura imyaka myinshi, ngirirwa ishurirwa ry'umuziki. Ndakora umuziki kandi nkukora nyine igihe canje mu buryo nari nshoboye. Ico ni ikintu gikomeye cyane nakuye hano i Burundi kuko naje mu Burundi ntaco ndamenye hejuru y'umuziki. Urakoze cyane. Hanyuma ibikorwa wenda waba warageze hano i Burundi ni nk'ibi? I Burundi sinagize aya mahirwe yo gukora ama video y'indirimbo ariko ngiye narakoze ama audio y'indirimbo 4. Hanyuma ningera hanze nzakora ama video yazo zose kandi nzayakora n'imbaraga kubera ko zafite ubushobozi ubwo ari bwo bwose. Tuvuze ubushobozi tuvuze amafaranga naho amajwi n'amatekiniki Imana yaraduhaye. Urakoze cyane. Hanyuma abantu ushobora gushimira mwabanye neza hano i Burundi cyangwa se muri Afrika yose ni nk'abanga ushobora kuvuga? Mbanje gushimira aya ma TV ari imbere yanje n'abantu bayakoraho. Hanyuma ndashimira abandi bantu bose, umuntu wese uzi ko aririmba i Burundi naho yoba yatangiye kuririmba uyu munsi ndamushimiye kuko ari mu gihugu nabayemo. Hanyuma nsize abana benshi cyane nantrenye natoje umuziki ni benshi cyane kabisa. Ndagira ngo urabize utuzina bari basiga banyita. Okay, utwo tuzina twose ba metre, ba master, ba mwarimu, ba kocha, utwo tuzina twose abatunyitaga bose urumva ko sinoreka kubashimira n'abana natoje. Hari n'abandi bantu b'abamizisiye benshi twaririmbanaga ntatoje ariko b'abamizisiye nyine bishiti zanje. Hari n'abandi batari abamizisiye ariko b'inshuti twagiye tubana neza. Hari nko ba King Pass n'abamizisiye bakomeye ba hip hop, abaraperi nyabo beza. Hari nko ba Ngoma, hari nko ba Larso, hari nko ba Ide, hari nko ba n'abantu benshi twabanye hano sino bamara ni benshi cyane. Ku Burundi hari abantu benshi ariko ndashima cyane nabonye nabo neza kandi bose ndabakunda ndanabashimira ko twabanye neza. Biragaragara abantu wenda bari gutukurikirana urabona abantu benshi baje guherekeza muri Ngoga. Bigaragara ko wabanye neza n'abantu benshi kandi nk'uko wavuze wafashije benshi mu muziki. Bigaragara ko wakoze umurimo ukomeye. Hanyuma Ngoga muri Amerika abantu bakwitega hiki? Muri Amerika ni ukuvuga ngo umuvuduko nagize muri Afrika nkaba ngiye muri Amerika ntarawusoza. Ngiye kuwusoreza muri Amerika. Hari indirimbo nyinshi nakoze ariko ntabushobozi nafite gukora ama video. Ubu ningera muri Amerika nzakora ama video kandi neza. Ikindi cyongeyeho njewe ntabwo mfite impano mu mutwe isa naho ari yo kwiga indirimbo z'abandi cyane. Aho mfite indirimbo yo gukompoza indirimbo kandi ngiye na compose nyinshi. Nikindi cyongeyeho n'impano itazizima. Nzakomeza nkompoze kandi nzakora n'izindi nasize nkompojino. No kuba ngo njanya akazi kenshi cyane. Dukora dusenga
kandi dusenga dukora. urakoze cyane. Wenda ushobora kutubwira eta ugiye kujamo abari muri Amerika badukurikiye baze kukwakira ku kibuga cy'indege? Jewe ngiye muri leta yitwa Ohio, niyo leta ngiyemo kandi ndabizi ko nabo banyiteguye kandi neza. Urakoze cyane. Hanyuma wenda wakora mu nganzo gatoya dusoza, urabona amasaha yagiye, kugira ngo abantu babashe kumva ngoga uwo ari we n'abantu bari muri Amerika bamenye umuntu bagiye kwakira uwo ari we. Urakoze cyane, reka ngerageze gusa kubera stress z'imodoka, reka ngerageze ndebe. Sawa. Nta gihe kitagira iherezo, nta joro ridaca, hari ubwo bwaba bwije kuri wewe, witegure ko buca. Wa munsi wawe wategereje dore ukugezeho, kugira ngo uhabwe isezerano wasezeranijwe. Uwiteka n'umwungeri wanje ntacyo nzakena, azengurutse imbere n'inyuma ndi mu bikaringe. Iyo ndemerewe niyebye niwe umpumuriza, akambwira ijambo ryiza rinde mu mutima. Ntukabwire Imana yawe ubunini bw'ikibazo, ahubwo bwira ikibazo ubunini bw'Imana yawe. Izagufasha, izagufasha. Wow, urakoze cyane. Ngoga reka tukwifurize urugendo rwiza, ugereye amahoro. Wow, murakoze cyane, namwe turabashimiye kuba mwagize akigoro n'umwete wo kuza kutusezera. Turabashimiye mu by'ukuri, Imana ibahe umugisha cyane. Sawa, mugendane n'amahoro y'Imana. Imana ibahe umugisha cyane.